شباب خوش به تماشاوان روجاوا تیوی به خلق کنوش برنامه راوه ام لپیش بری ونا بارمانجا اگر بستک برفره و دست بکرنا قناخ کنو یا لحفاتن سیاسی و لشکری ده 29 چلی 2026 ده پیمانک دنا ورا فرمانداری کشتی یه هزن سوریای دموکراتیک قصد مظلوم عبدی و سروکی حکومت دمکی یا سوریای ده هات امضا کرن لگوری خالین پیمانه دویابو که قصد تبلی ارتشا سوریه یانو ببا اف خالجی بیک هات کل سر سیلی وایان کان انجی لپاریزگاه حسکی و کانتونا جزیره و کوبانه بیک هات هر وها لالیه کیدن آلیکاری وزیر پاراستنه سیپان حمو جه المجله را گوتو بو که پشتی انتگراسیون بداوی ببا و فرماندار گشتی قصد مظلوم عبدی بفرمی سیستما انجی سیستما لشکری هزن سوریای دموکراتیک راکینه انجی هلوشینه هر وها ده سازی و دستگهین ریوبری ین حکومتی ولی پارزگاه حسکی بین وکرن و ریوبریا خسرجی داخواز سیستما که نناوندی وکی حکمکی ذاتی و دموکراتیک کرد لگوری لحف کرنه لپارزگاه حسکی و کردین لحرمه خوب ریوه ببن لالیه کیدن پارزگاه حسکی نوردین احمد که لگوری خالین پیمانا 29 چلیه وکی پارزگاه حسکی هات راگهاندن لالیه کیدن جی سیامند عفرین که به ناوی راستی محمود خلیل بو جیگری فرمانداری هزن اولکاریا هندرین یل حسکی هر وها سیپان حموجی بو آلیکاری وزیر پاراستنه یه لحرم روشلاتی سوریای جیا کوبانه که ناوی راستی حجی نبویا جی بو جیگری فرماندار فرقه شیستی اف ارک دی چارچوبه پیک آنینا پیمانه یا دناورا هر دو آلیان دهات پیک آنین تویل هفگرنین دناورا هر دو آلیان دجی حتی انها حکومتا دمکی یا سوریای هبونا یکنین پاراستنا جن وکی هزکا سربخوا قبول نکریه و دهن خالانده وکی سربس بردانا دیل گرتیان راکرنا دور پیچا لسر کوبانه و دهن خالین دندشی درنگ گاوان داویجه اف انتگراسیون جبو کردان به تایبتی تبلیبون آوان دنوا سوریه ده سوریه کنو ده بویا گاوه گیرینگ جبو دورکتنا شرین چکداری هر وها آواکرنا سوریه کنو دموکراتیک نناوندی به تماشاوانین ما ده نوا وی مجاری ده به تایبت پیمانا 29 چلیه گهشتیا کودره و ده نوا وی پیمانی ده ده چارنوسا هرمین کردی لروجاوای کردستانی به چه رنگی به و مجاری ایرو مل سر ماسایا راوه به شورمنت ریفبریا خسر رزدار حسن کوچر را نقاش بکن رزدار حسن توب خیر هاتی ام جویده دست بی بکن پرسا کو خود دوباره جدی که نها حال حاضر جیب جی کرنا خالین پیمانا 29 چلی گهشت یا کدره نه دست بکی ایوار باشش بو و تماشاوانه و تبایی يعني هيج زانن إيريشي كوهاتي شكرن إيريشين شاشة مه الحلب دست بكري والباكور رجلات سوري دوام كري قال لك اتفاقي هات الشكرن فقط باتفاقية نشون سري اتفاقية ده هي آداري اتفاقية يكي نيساني اتفاقين دنيا هبون بيك نهاتن سبب ان بيكاني نوا مرو كارب بيجه سببوی اساسی حکومت سوری بود یعنی حکومت سوری پر گابن پر برلز نابتن بله اتفاقی هم تماما پیوا گریدای بون وقت با قرارات سوری فقط وانا گاو خو پر گران تابتن و حتی هنگ اتفاقات داجی به بختی کرن یعنی اتفاقی کل دیر حافره چی بوی یعنی خیانت کرن یعنی وکری خیانت کرن يعني اب اتفاقي جراك مروشه كي جبر خدان سوزي خدر كبي يعني بله اتفاقي اورتا هيزاده لازم خدان سوزي خدر كبي دمك شرعيته هيزا كيشيه خدان سوزي خدر كبي اب اتفاقي يجي بيك نهات نها بيريش دوام كر حتى يعني منطقين قالك منطقه بيريش بر دجوار دخواستن اساسا هدفها بشريعه وبكو شركه اورتا كرد وعرب دا درخل
هدف اساسی جی جبو بکار به وی شری دوام بکن و وی شری دورتا کرد و عرب دا کور بکن بله هم د عالی اعلامی دا راگهاندن دا خطابه و پر کراهیت حقد کشتن نتو پرستی دین پرستی تیده هبو هم داری سر عرضه دا جی ایری شکی به دجواری عسکری جی ایری شی سر منطقی مکرن يعني و هدف او بکو دورتا کرد و عرب دا عشیره جلد جی کرد و عرب بعشیره و جلد همبر هفدو راکن و بکاربن نتیجه بگیرن لیبل او اتفاق به داوی هات شکرش بو هم پیشیا وی شری بگیرن اساسا هدف به اتفاقی او کو شر چه نبی یعنی زمین شر ارضیا شر ورته رابه بله جبر کو شرکه قد ورتا کرد و عرب دا چه به شرکی پر دشوار به جواکی کی عرب و کرد گل هفدو جیان کریه جیران هفدونه الجال هفدو جیان دکن اگه شرکه ورتا کرد و عرب دا چه به پرزگری کی پر جدی خورا درخد جبو به که اتفاقش بو پیشا وی شری بگیرن شر کرد و عرب بگیرن نهیل شر چه ببن نهیل سیاست نتو پرستی دین پرستی حاکم ببن ما شر سکناندنا کر شر سکناندنا بیستو نهی ما یکا ما دست بکر بله نه اتفاقی جبو چه هات چه کرن سبب چه هات چه کرن اما دست بکی دا گود فقط اتفاقی و لسر چه اساسات چه کرن یکمین استراتژی او بکو تایبەتمەندی gelê Kurd hundirê mantıqên Kurda da bê naskirin yani. Hem mafê gelê Kurd, hem de aliyê çandî û ziman da, hem de aliyê perwerda zimanê da yîkê da gereke bê naskirin. Sistemekî me demokratîk ya ku berê li Bakur û Rojhilatê Sûrî me ava kirî û Cezîrê de jî me ava kirî. Têda dewra jin, yani azadiya jin têda peranîl pêş bû. حتى ما نابي شورشا رجابا خصبو شورشا جن فقط حتى انها نقبول كرنا كي جديد بو جنا هي تماما جنا قبلنا كان هيد بجن وانا جرايد ارتش دانا بن جرايد هيزي ارتش دا جي خان نگرن وانا راسته يعني حتى انها 10 ساله يبهجي يكنين باراستنا جن تكوشين كر بصدا شهيد دان شهیدین جندان قهرمانتی پرمازن کرن و کوالن کو فداوی تکوشیل هم بر داعش کرن و کوال آرین میرکان و کوال آواستا و گل کوالن کو جبو شر داعش تکوشین کرنه د سیاست دا جنا جی خو گرت اداره دا جی خو گرتن و کفسروک جی خو دا گرتن حتی نه جنا قبول نکن یعنی اب جبو ما يعني قبل كنا جنا برزقريك كي جديه اجبركو جواكبونا يعني مثلا جنا مثلا تني ام داليه فيزيكي دال جن ميزه بكان اساسا جواكبونا يعني دمك جواكبونا ما قبلنا كده دمك تو ازاديه جن قبلنا كه ما في جن تنيا ولا كده ما في جن تنبت بتنكر بحث ديمقراطيه بك اساسا الديمقراطيه اساسي سوسياليزم ديمقراطيك جي ريكاوي بازاديه جن را درباز فقط حتى انا يكنين باراستنا جن قبيل نكرنا يعني اوانا يعني شاشن غلط اوانا عندك رسوس شينابي يعني اما تايبتمندي ازاديه جن و هيزن باراستنا جن هندري هيزي ما دوي هبت دي قوات ما عسكري دوي هبت حتى اللواء دا جوي هبت يعني جبر شينابه يعني تكوشينكي ب 14 سال جن شر داعش دكان كذا كي ما ظن ددن يعني جركت حكومة سوري دا جيو خبيرن يعني المشاركة خب حكومة سوري رابكن اجدار بايوي ناي قبل كرن اب علي كيوي علي ديتر داجي جرك ما في جلي كرد يه زمان يه چاند پروردا زمان دایی که گرکه پیک بینن یعنی همه مدرسه خواهی کردی بخوینن باجار خدا به مدرسه کردی بخوینن اجبر کو و 14 سال هم زمان کردی بخوینن و جصافه یکی حتی بکالوریا حتی زانگو حتی يعني حتى زانينجها خواندن هات يكرن يعني تشينا بت جيلكي يعني بحزارة كس خواندنا كردي كريه ترى بجوالا ام شهاده و قبول نکن یعنی گرک شهاده بین قبول کردن گرک زمان ما یک کردی به قبول کردن تایبەتمەندی جواکا کرد گرک به قبول کردن بله. یا اساسی تشت ام فهم که چیه
يا اساسي تشتا ام فهم بكن اوكو اندكراسيون ديمقراطيك شيء يعني اندكراسيون باشنا يفهم كرن قالك انسان شاش فهم دكن يعني اندكراسيون ايفر يعني نتي بالدولة نتي نيف دولة اذا بحالة تيب طيبت مندي خوي جواكي ريفابريا خويا جواكي بباريزي يعني انها قالك جيت بيجي اندكراسيون وكي حلاندنا شاشه وقتها ام بحث اندكراسيون ديمقراطيك كي ام بحثا جواكا ديمقراطيك ويتشاو بدولتي را حقوقي ويتشيب ويتشاو مافي ويتشيب ويتشاو تندري دستوري دا جيو خبيره اما اندكراسيون قالك بب دستوري جبرت شرا ام اندكراسيون ديمقراطي وقتها ام بحثت كان بحثا اراده جواكا كيت كان طيبت مندي جواكا كيت كان نه مثلا ام هر سازی خو بحالین نف دولت دا وخلاص و ام تبلی دولت بون نه وصايا يعني هاجر نزيبون اب شاشتي فهم كرنا اندكراسيون دا هي حتى نا شاشتي كي وصل نف جواكا ما داجي هي جواكا ما تماما مساري اندكراسيون تدا باش فهم كرنا و فرق يعني شلون بيجن كوربينا و زياده تدا فهم كرنا كي ضعيف هي هجبوه که ام تخوازن بفهم کردن یعنی اندکراسیون چیه؟ ام اندکراسیون چه معنی دادنه؟ و ام چاو وک ریفابریا خسر وک سازین ما وک قوات عسکری وکی اصایش ام چاو تبلی دولت ببن تبلی اندکراسیون دولت ببن اما لازم ام زلال بزانه بن کو اراده ما طيبت مدی جواکا ما گرگه بین پاراستن يعني. نه وکی کو اود بیجن هرگاف تصریح کی دادن اشته افتشو اوی بچو هر کسی به تبلی دولت به تمام اما مشارکه بکنه اما نه به حال نب دولت دا يعني اما تبلی بنا خود حکومت را چه بکنه مشارکه که حقیقیه گله کردستان گله که دولت را چه برکو دیرو که دا جی کرد رولا کی پر مازن حکومت سوری دا لیستنه يعني جمهوریت سوریه آوا کرنا و رولا کردا پر مازنه يعني ایریش کورسر سوری کردا پاراسنا سوری کریه يعني اوا دیرو گره که باش بخوینن وا کسی کو نه بحث دولت دکن و بحث نتو پرستی دکن و بحث نتو عرب دکن گره که حرمتا واش جواکا کردا هب چوا جواکا کرد پاراسنا سوری کریه جمهوریت سوری چوا پاراستیه همبر همه ایریشا کردا کاری حکومت يعني دولت سوری بپاريزه آخا سوری بپاريزه دیروکا کردا هي تاریخ سوری دا گلک سروک سوری کرد بونه يعني وگلک وزارت و جه خوا کرد دا گرتنه يعني بلا دیروکی بخوینن وانا دیروک لخواندنه demek جبوه که مسئله اوسا يعني اشتا کردا وکی کو تشتک سوری دا نکریه کو مشارکه حکومت سوری را نکرنه اوسا دا نشاندن شاشتی که هری مزنه وقتی هم بجن اما مشارکه که حقیقی بناوی کردا بناوی جواکا خوا بناوی نتاوقا من حکومت رجی خوا بگیرن همالاتی يعني بحث دولتك كي همالاتي دك نا دولتها همالاتي مواطنه يعني دوله المواطنه وصا نواكي او دفاع دك دوله المواطنه مواطنه شيء همالاتي شيء همالاتي دوله سوريا نا همالاتي جواك عربه يعني ام بيج الجمهوريه العربيه السوريه جرك هر همالاتي تندري سوري ده عرب يعني اما اف نيرين همالاتي ده شاشتي هنا نزيبين شاش هنا همالاتي ده يعني مواطنة شيء مواطنة دولتي أنا مواطنة قوميتي يعني أذكر بس كردم همالاتي كردم وأذكر بمهملاتي دولة سوري أذكر بمهملاتي ألمانيا جي فرنسا جي همالاتي معناه خاطر هبها همالاتي ودولتي يعني بله فقط تشتكي وتفهم كده همالاتي دولة قومية ده شو معناه يعني الجمهورية العربية السورية دمك يجرك هر كسي كود هندري جمهورية ده جي خد جرن دمك يجرك عرب شينا بكردك ببعرب هي تقدر تشتكي ديتر يعني سهر بك وبيخ تشتك دنيا يعني شينا يعني جا عربك تبيخ كرد يعني جا سرياني كي بيخ مسلمان يعني مسيحي كي بيخ مسلمان كي بيخ مسيحي يا شينا يعني همالاتي مفهوم همالاتي ده شاشتي هي وقتها بحث دولة مدنية كان دولة همالاتي كان أمد معناه شو ده بحثت كان معناه عندك رسولنا ده بحثت كان أمي ببن همالاتي سوري حقيقي أمي كرد بن طيبت مندي خوي كردستان يجي بباريزن زمان خواجي وشان ده خواجي بباريزن ده هندري عرض سوري ده جي باراستنا سوري آخا سوري يكبون عرض سوري جامي بباريزن فقط تجمرها ببجتي عرب تجبو يعني تي كردي تي بب عرب شينا بس قبيل ناكم يعني جواكا كرد ويتشتي قبيل ناكا يعني از كرد ما از كردنيا غابا تبلي ببم از ديروكا غابا تبلي ببم از چاندا غابا تبلي حكومتي ببم
يعني راستي جالك افخش بفهم كرن دولة المواطنة الدنيا إذا تعريفك يا هي يعني بله نتنكر تعريفي يقول يخدين يعني دولتنا تو همولاتي جالك حموك يعني شو متجانسا يعني شو يا هركس عين زمان به هركس عين نتو به هركس يبكي جالك نتو دندري سوري دانا جالك نتو دندري سوري دانا اف كاسك ودندري سوري دا حموي عرب يعني وينا يعني وي شان دي ترجيان نكنا السبب كشتن وقتل عام دوا ولاتين نتو برز دا سبب وي اول شو كي مفهوم همولاتي نهات يفهم كرن مفهوم همولاتي شيء از همولاتي دولة السوري ما نيا حكومة السوري ما اف جرا راس بفهم كرن وانت كرسون وقتين بحثت كامل همولاتي راس سوري بجان دا خب زمان خب نتوا إنها مفهومي عندك رسولي باش نهات يفهم كرن أساسا تشتكو خشاشتي تشدبن يا أنت استقلال خابص تام تبي بالدولة يا أنت هرد نيف دولة إذا بحال عندك رسول نائب عندك رسول أساسا جلت النب الدولة وتند نيف دولة إذا بحال جفاك الديمقراطيك سيستمك ديمقراطي جرت بجي الدولة زائد الديمقراطية دولة ارتي ديمقراطي جرت بجن بله اساسا تشتكي ام تخازن عندك رسولي فهم كان اوا يعني دولة زائد ديمقراطية ام تخازن بيش بيخن يجي لك جيد بجشتا كردا دافج هر تشتي خبر داي دافج خيال خوي نتاي ما دافج خيال خوي نتاي برنا داي اما بزمان خو بشان داخل تبلي حكومتي ببن ام كرد هبونا خام تبلي ببن بله بالنتاوا خب زمان خام تبلي بحكومتي ببن در بيوم قبل نا كان يعني شبو لازم عندك رسول باش بفهم كرن هجر باش نفهم كرن ام چقا سر نقاشي بكن چقا ام تبلي حكومته بنا حكومت چه قابل ديك چه قابل نكمه باش جي فهم نكن اجبو فيكي عندك رسول كو ام بحثت كاتفاقيه بيستو نهمه هر تشتي ما بيكانيه براسي هر تشتي ما بيكانيه تشتكي الاتفاق دانينكو ما بيكناني بله فقط نزيبوني كو هنا اوجي ام نزيبيني وصا اشتا جرامبون مشاندن اجراندنا تشتا افي خرا برزغري كي جديد الخي يعني جالك حكومه شاميجي هن قاوي سرعت بافيجي يعني او داسبيكي وقت داسبيكي اتفاقي تشيبو برلاسكر كا ورا انديمات ببن ورا عندك رسوني ببن ورا زي ام في شي شارع سر بكن اما نا هيدي جراندك سبب جرامبيني تشيه نيري نام د سبب خو هنا بله جرامبينا يكي سبب خوي يكي شيء مداخله دولة اجدر وهنا اللي بو حكومته افيك دو روشي سياسي ميزت كان يعني كاي روشي ايراني ببش كاي امريكا شو شرعي ايراني بكي كاي ايراني بن بكي سر بكي كاي امريكا سر بكي بن بكي بفاني زيغبينات خوازن عندك رسول بكي ظروف سياسي جهل دست بولي وي جراند ماشي يعني مسألة بيواجويا عندك رسولنا سياسي جراند ماشي ومداخلة دولتي دي ترجي هنا تابي واما زفيجي ببجم يعني عندك رسولنا كويرو رجاوي كردستان دان ماشي جريداي بيواجويا اشتي وجواكا ديمقراطية ريبر ابو داس بكري تندري تركيا دا جبركو تركيا انجليا تشيت كيا اگر تركيا اشتي بكردارا بكلور وين رجاواجي چارەسەری چێ ببێ يعني نابتل اشتير قال كرديه باكوري كردستان بكت بشراجي بشري كردي رجاوا بكت شيء نابي يعني علاقه خب اشتي وتنا ونا تشتي ترك دقاو بله اجبر ويك اوجي برجراند ماشي يعني حتى بيواجوي اشتي جواكا ديمقراطيه تركيا جراند ماشي اساسا جريداي سوريا يعني سوريا جراند ماشي اوجي جراند ماشي جبو هيك مثلا قالك وصل نيزك بين وصل شاش دان ديار كرن وكي كو اف اتفاقه اشتا هنا كاتن ام باراستن وهزي ناونتي مداخله كرنا وصايه يعني اساسا بيواجوي اشتي جواكا ديمقراطيه ريبر ابو داس بينا كري افشار نسات كني يعني افشار تني الحسكي نسات كني وقام شلو كوبا نجي بدا برخه وباجار كردستان هم بدا برخه براستي كي قالك في حقيقتي قالي كردستان باش بفهم كده يعني اگر نبوي سكنه سروكاتيه با سكنه ريبر او بيا او بيواجوي اشتي جواكا ديمقراطيه داس بينا كريا قتل عام برمضني بغات سري كردا اساسا او بيواجو بيشا قتل عام لسر جواكا كرد قالت ريبر او شو هيك لازم مرو خش راس فهم بك يعني هنك تشاش تنفهم كرن بله وكي كو اف اريشه هاتي كرن هنك هاتنا خدانا برنهش نافيريشه تشي بنا وصايه ريبر ابو طيبه حكومه الشام حكومه تركيا را خوش بكري اخر يعني تقاتل عام بين سر كرد تو فايده اشتيتنا جبوي كيفان يزي بنا
و سکنا گریدای پیواجو آشتی نه پیواجو هم یا باکور و روزاتوس خال از بیج روز آوا بله نه گریدای روشا باکوری کردستانیا روشا پیواجو آشتی و جواکا دموکراتیکه ترک چه قاسه آشتیه بکن و قاسه ویل روز آوا جی استقراری پیش بکبی یعنی وانا راستیه که فقط تشتی که حکومت جدی که هنگ سیاست وی تایبت هنه راگاهاندن پر ایریج دیکن ev êrişê ku niha diragihandinê da çêdibij da pirsgirêkê pir cidî ne yani. Xîtaba netewperestî, dînperestî, meşandin, kuştina insana wekî yani erê kirin, di hundirê ragihandinê xwe de tim û deyên vatîne ser ziman ev hêlê ku pêşiya nêv tevlîhevîkê nêv civaka Sûrî tevayî da çêbûye. Esasen tiştê ku niha tê kirin şerrekî di navxwayî nêv Kurd û Ereb da derxe. Ev şerê ku li ser Bakur û Rojhilatê Sûrî ji bo şerê Kurd û Ereb derxin. Yani li hember wî şerî gereke em tekuşînekî xurt bikin ku em nehêlin şer di orta civaka da çêbin, gela da çêbibin. Hedefa me ya esasî ew e. û ev itîfaqa jî sebebê xwe ev e. Yani ev itîfaqa ku me çêkirî jî bo ku em pêşiya vî şerî bigirin. Ev şere çê nebe. Şerekî navxwayî nêv Kurd û Ereb da çêbe pirsgirêk e. Seknê gelê Kurdistanê de jî vê rewşê da rewşê Rojava da rastî jî gere merû bîne ser ziman. Yani seknê gelê Kurdistanê de jî pir girîng e bu yani sekna netewa Kurd, civaka Kurd gelê Kurdistanê her çap parçe Kurdistanê Avrupa. Sekna gelê Kurdistanê heşt ku bihêje asta yekîtiya netewa Kurd. Yani ruhekî netewî nêv Kurda da pêşket. Her Kurdekî gu qîma me nayê êrîş ser Rojava çêbibin, ser Kurdê Rojava çêbibin. Ev Avrupa'da jî çêbû. û di hundirê parça parça Kurdistanê da jî çêbûn. Ev seknekî pir pîrûz e, yekîtiya netewî dide eşkere kir. Esasen tu bînin rastiye. Ev sekna gelê Kurdistanê ji bo parastina Rojava ew ê heşt ku esasen hinek aliyê şer da seknandin çêbibi yani. Sekna gelê Kurdistanê isbat kir yani. Ruhekî netewî da çêkirin. Ew ruha netewî niha rîsala ji bo partiyê siyasî Kurda dibêje. Yani tiştî Kurda gotina xwe got. Civaka Kurd gotina xwe got. Yani gelê Kurdistanê gotina xwe ji bo partiyê siyasî gotin. Partiyê siyasî niha dûra partiyê siyasî ye. Gere kongrekî netewî şevke. Esasen tiştê ku em niha li ser bisekin yek ji ev heye. Gere kongrekî netewî çêbibe. Kongrekî netewî ya gelê Kurdistanê çê nebe, stratejiya Kurda berî nebe, diva gorandin Rojhilata Navîn da, di Îranê da, di Bakurê Kurdistanê da, di Rojava da, di Paşûrê Kurdistanê heta. Yani ev gorandina mit faîdekî pir cidî jê negirin Kurd yani. Sal wê ji dest me biçî yani. Ji bo yekê lazim e stratejîkî ya Kurda ya parastinê hebe, stratejîkî ya ya siyasî hebe, stratejîkî ya itîfaqa bi gelê mantiqî re ve gelê Faris, gelê Ereb, gelê Türk re me çawa itîfaq bikene lazim e ev tiştê me hemû zelal bibin yani. Ama tiştê ku naxuyat ki heta na ew inisiyatîfe zayîf e. Gerek e em daha xurtir bikin û em mesajê gelê Kurdistanê baş fehm bikir yani. Na rîsala gelê Kurdistanê ji bo me ev e. Dibêje hûn partiyên siyasî. Çi partî Kurda hebe. Kerem kel sar tawlê rînin mutemerê xwe yê netewî çê bikin. Nexa wekî dinê em we qebûl nakin. Nexa wekî dinê behsa Kurdiniyê ji me re neke. Nexa wekî dinê behsa netewa Kurd neke ji me. İhtiyacê Kurda bi yekîtikî netewî heye. Çünkü xeterî li ser Rojava heye. Êrîş li ser Rojava ne. Heta niha jî ev itîfaqiya biçi serî neçi serî em nizanin. Yani na helalê hazir tiştê ku derkeve ortê ev itîfaqî mumkin e neçi serî jî. Ji ber ku ev derengxistina wa mumatala wa wisa dewam kirin mumkin e nê dewa ne baş jî bi yani bixwazin şer jî bikin. Em lazim e parastina xwe jî xurt bikin. Wê çaxê gere yekîtiya Kurd çê bibe ku em bikare bi parastina Rojava. Eger Rojava qetlan bên serê Kurda başûrê nikare xwe biparêzin ha xeterî li başûr jî heye. Yani xeterî niha li ser Hewlêrê heye. Hûn her gav tayarê Museyr lê dixin. Tayarê Museyr çiye Silêmaniyê dixin. Yani bana lazım yekîtikî Kurda çêbibe. Yani yekîtikî Kurda çê nebe em ê nikaribin stratejiya xwe bixiyek û parastinê em xwe. Baş Rêzdar Hesen em ser bisekin yek jî ev. Bel Rêzdar Hesen men ha behsê kir behsa vê pêvajoyê û behsa întegrasyona demokratîk kir. Yani li gorî peymana 29 çileyê gerek xusûsiyetek taybetmendiyek herêmên Kurdî hebin. Em piçekî behsa wê xusûsiyetê bikin. Yani di berê de jî di dema rejîma têkçûyî de jî
کەسێک کۆک دسازیان ئیداری دەکار دەکردن کەسێک کۆک هەر دەبێت دەکار دەکردن نەژ خەلکێن هەرێمێ بوو نە کورد بوون بتایبەت ژی دەڤێرێن دیتر دەهاتن لەوێ دەرێ کار دەکردن و کوردجی بێکار دەهێشتن ده هەمی واراندا کورد پاشگوهکردی بوون باشە ئیرۆ دەما گوتە بەحسا پەیمانە بیستونەیە چرێ دیکەوتت بێژە تایبەتمەندیە کوردان و هەرێمێن کوردی دناوا پەیمانێدا هەبە یانژ دناوا سووریان و دایە هەبە ئەم بچێکی بەحسا وێ تایبەتمەندیە بکەن ئەو تایبەتمەندی وێ چ ڕەنگی بە کورد وێ بکار بن دە هەرێمێن خۆدا حتا چ ئاستێ خبرێوە ببن دە ئالیە زماندا دە ئالیە کولتوردا دە ئالیە چاندا دە ئالیە ناسنامەیەدا بتایبەت مەدید کۆ ئەف سێ ڕۆژن کەسێن کۆ نەخوادی ناسنامە بن ئیرۆ ڕۆ تێخوا قەی دکەن شوونە کۆک دەینن عربی سووری ئیرۆ داتینن کوردی سووری ینی ئەف گاوێن باش تێن ئاوێتن باشە ئەم بەحسا پشێکی خصوصیەتێ بکەن وێ خصوصیەتە هەرێمن کوردی دناوا سووریای دە بچ ڕەنگی بن نا خصوصيتها جالي كردستان ذات جالي في اتفاقية هبة يعني أساسا اتفاقية السروية أساسية هاتيار نشتان ده بله دولة السوري زانك ونظام بعث تش كردا كريا يعني أجر أوجي عيني سياسته بدأ مشان ده نراسته يعني سيستم بعث يزان نظام بعث شأني سري كردا تعريبا كو كري عربونا كو بيش خستي يك أو دو أو عرض كردا جستاندن يعني زمان كردي قد خبو ده مدرسة ده كاس نكاري بزمان خبا خبا يعني قالت تشت عالي جواكي ده فقير بونا قال كردستاني اهتمام كرن قريب بونا منطقين كردا زي ده نبول قال حكومته هاجر سياسة تهميش يعني سياسة اقصاء كرني لسر كردا به مشاندن ابي برزقريكي جدي خرا در خديسه عين ام فاجرن مربعه يكي ام فاجرن صفري جبوا بي كيف حكومتي قال في راستي بزانه ما دام يلتجي نظام بعث لازم سياسة نظام بعث بيكنين يعني لسر كردا هنا قافتين عابتن فقط اف قافه قالت دستوري دا بين بيساندن يعني اگر دستور سوري دا نبيساندن ما في كردان مسوگر نبوه ديمك يعني هنك مرسوم درخستن هنك تش درخستن تيري ناك لازم حقوق كردان ما في كردان هندري دستور سوري دا رسمي ببه فرمي ببه حتى زمان كردان غير زمان دويمين بسوري دا يعني ام جوا نتوكن يعني ام چاندكن ام زمانكي ديروكينه يعني فلازم ام زمان كردان ببه زمان دويمين سوري دا يعني زمان عربي سركبه زمان كردي دويمين بيان جبوي كده منطقي ما داجي ام عربي بخوين كردي بخوين منطقي دي تر داجي غيرك كردي بخواندن يعني تي جواكا كرد الشامي هي الحلبي هي لهر باجار سوري هنا يعني اولا غير زمان هو بيباراستن يعني اوانا اگر ما في كردان ندني demek ki siyasete nizama بعث ya برد بشنيه اما مواطن سوري بن tabii ام كردن ام مواطن سوري بن يعني افا سياسة ما افا استراتيجية ما يعني جدار بايوه امي تشتي ديتر قبول نكنه يعني سياسة ديتر السرخة قبول نكنه يعني ام بله جبو ما خطا صورة يعني نتوا كرد چاندا كرد ام نتوكل يعني ام نا كيم نتوكش برا قضية كردي قضية جهانية برسكريكا كرد برسكريكا جهانية ام مليون انسان هنا يعني زمان منطقة دخل كرن چاندا منطقة دخل كرن اوانا ناي قبيل كرن يعني دي كرد فيت تشتي قبيل ناك جواكا كرجينا جواكا بريا يعني بين الراستية جواكا كرجينا جواكا بريا يعني جواكا بيا جواكا سياسي دالي نتوي دا رابونا جالي كردستان الهرچا پارچه كردستان اثبات كر اوروبا دا رابونا وا روحكي نتوي نوروزه دا نوروزا ايصال نوروزا كي ديروكي بو يعني بله يعني هر كردك تولي بو يعني روحكي نتوي كردا چه بو كرد نكرد برينا يعني بدت تشتابي خاباندن اشتا ايكي شارو شابك ايكي الخابكي هر مؤتمر كي كردا بخابلا او روجا شون يعني وروجا بلا كاس نين بيرما ذاتن او روجا بر رشن طارين جبوما كاسكي بجلو بردي كردي الخد كرن دشو المؤتمرات لوزانه ودشو اتفاقيه دني سرناوي كردا تاخوي كاس ويل سرناوي كردا ناخذ یک ول سرناوی کردا با آخف گرگ فدایی بن گرگ یک فداکاری کر بن یه سیاست بکن گرگ سرناوی کردا با آخف هر کس نکار سرناوی کردا با آخف یک شارو شاپک الخواه کریه بچ اتفاق لیتر دا حاضر بو امضا ناوی کردا با بجن يعني او شون او روجا شون جواکا کردی دی بیا جواکی سیاسی اف جواکا سیاسی گرگ حقوقی بداین يعني ما في بداين طبيعي الدنيا تبايد سي حقوق انسان هنا دسبكي حقي شخصي ذاتي دو حقي ثقافي وزمان وشان
سي ما فين ابوري انا جرك هبن وجا ما في انسان كده وشغلت شو بحثا دولتها همالاتي ديك دولتها مواطنات كده دولتها مواطنه وصل شينا بجرك همالاتي هب باش هركس بوري ما فيوي بداين ودندري مجلس السوري ده تمبر حكومه السوري ده مشاركه بكن يعني كرد لازم ايدي بالسر في اساسي بكرن تایبت مندی جواکا کرد دالیه پرورده دا دالیه پرورده زمانی دایی که دا گره که پیش بکیه چند دا کرده فلکلوره و تشتی و همه به پیش خستن حتی عرده کش کرده هاتیستانده گره که جرابه دایین یعنی عرده بزورش کرده هاتیستاندن دم شست و ددوا دا حزام عربی دا گره کش کرده عربی دایین یعنی ایدی ما فی کرده گره بی دایین و اکبری نابه یعنی تنی ام زمان باقبن ام حقی کرده ناز دکن و ام کرده تعدا ناکن کرد گره ما فی و بداین ما فی و دندری دستوری دا بین بیساندن یعنی در ویوه ام قبول نکرد این چرچوه که ما اتفاقی کردی اوی تایبت بندی کرده جواکا کرد گره به پاراستن اندکرسون او اگر کسی که بخواد اندکرسون فهم بکه او تایبت بندی جواکا کرد گره به پاراستن نه هنک سازی هنه راستی جی گره اف جی به زلال کرد یعنی هنک سازی دولت هنه ناوندینه فقط موظفین و کارگر و گره کش وربن بله بلکه ریو بری خوش شامه بن اما و کسی کل ور کار بکه کسیش دروانه ویل ور کار نکه یعنی حقی جواکا کرده حقی جواکی ملی ور جیان دکه سیوان عربن کرد بن ما فی وانه یعنی نه ما فی کسی که کش دروا به تبلی وی کاری ببه یعنی تایبتمندی چیه کسی ور کار دکه گره که موظفین کارگرن کسی کو کارد که هنک سازی جه هنه نه مرکزی نه اوی کرد بخوا ایشی قابدن مشاندن یعنی والی هی گرش کرده به طبی والی مسئله وزارتا مسئله مدیریتا گرکش پیکاتین محافظه حسکی بید شنا بیکش در به وظیفه دار بر و بلکه جه هنک تشتین مرکزی نه وقت مطار وقت سجل مدنی وقت پاسپورت تشتي وصل ممكن مركزي معبر نابندين سيادة سوري وغيره بله يعني مسألة بتروليا يعني نابندين وزارة بتروليا هي اما جرك ما في ابوري يفج واكي بدايل يعني بترول سيرفي اخرته درخستن جرك فايده ويج في جزيره رهب يعني جرك دستك بدن يعني اگر بارجي نادا جرك موازنه حسا كده تعويض بكن يعني چینا به اکل ودره بترول نخوشی بکه بود بترول ویجرا بود خدمت وینا که چینا به یعنی نام نتوید نای قبول کردن جبوی که لازمه ما فی گلی کرد ما فی جواکا کرد د چرچوه انتگراسیون دا بناس کرد باشه رزدار حسن يعني مجرى قلكي بالكيش هيا كو إيرو روج حركس بحصاوي ديكا مجرى ديل قرتيانا كو حتى حالي حاضر جي حكومة دمكي دقاف آفيتنا فيدا درنك مايا براستيجي مالباتين ديل قرتيان حروش خوبش عندان حروش بانك دكن العالية بيواندي دار كو درك هفن يعني قرتيان وان ديل قرتيان وان سربس ورن بردان لي حالي حاضر جي يعني حكومة دمكي دفي وارده قافن زيادة درنگ دافجه و چاوه هر کسی لسربس بردانا ديل گرتيانا ايرو روش چما حطانها حكومة دمكي قافان بپاش ده انجي درنگ دافجه بطيبت دي دوسيا ديل گرتيان ده نه مسئله درنگ خستن نه مسئله ایسیره ترین هر تشتی درنگ تخیر زدن انتگراسیونی درنگ تخیر مگوت روش سیاسی میزد که روشا میزد که گوری وی نیزیک دبن هف شاشه نه دیلگرتی شهر گره که مرو زو جاره سر بکن اگر حکومت بخواد سیقت حکومت گل کردستانی چه بو گره که با دیلگرتی برده گره که شهید دیک و گل وانه تسلیم بکن ایسیری الگل مهنه جمع تسلیم وا بکن فقط نا سياستك لسر ديل قرتياتي كرن هنا كاس النيف جواكي دا جي سياستي تكن دخواز التحريكا بيش بيخن يعني كان ملاطي ماش بيجي برابر يعني نا با كاس قرتي شربان المنى يعني مالبات بخواز نخواز الامي دا خواز بكن شكي شربان المنى شربان قصد شربان المنى حوال المنى فداکاری کرنه تکوشی کرنه یعنی اما و بخوازن که سین چتیج هری پیوست ام بکن یک جی مسئله ایسیران انها ذات دایتما ما فرد کرنه بجی اوه فقط هنک هنه سیاست تکن
دخوازه ریوبری راش بکن چرا زاروکی ما ایسیرات نگرتن اینها تبخواز نخوازد ولاتا که دا شربه و شهیدی چه ببن ایسیری چه ببن و تکوشینه یعنی تو جبو نتوکی شرد که تجبو آزادی شرد که فقط نایوی معنی ام سیاست جل سر بکه هنه کس تحریکات چه بکن و تبلیغ هویت چه بکن بله يعني هنك كاس راستيجي من ويروجي جديد هنك جوان هنا تبلي هبيا شيت كان ام جوان ايدي نازك جرك ايدي خابدان باش وا سياسه نكل يعني مناطق ما دركت ام حمام مناطق بيرا دركب ام الهمبر حكومتها الشعبيه موقفها زلال دين نورتي ام مناطق حمي نزروا كي لان عائله يسيرتني حما عائلين دي ترجي جرك تبلي ببن جبركو زارو كمان يعني قصدنا هذا ما عسكرينا فقط سياسته وصل ناي قبل كرن يعني اضطراب اداره خرج بك النظام خرج بك انه ساكي ام بحث يصير هناك هل نقاش ماذا يصير هنا هل نقاش ماذا افكاس نازحك وبتش جيقه هنا يعني سياسته ما سر ويدري ذاته يعني نزيك بينا طنجي هنا نزيك بينا قال مناطق ما قبلنا كه مناطق ما يدي ترجي اگر عائله يصير دركات المشي قال حمد سقرتي بدل والهبر حكمته بيجي حكمته كايسيري ما بدل ما يعني بله مناطق ما حمد تبلي براسته جوا كما قال خدا يصير خد دركه شربان منا وانا عائله يعني عائله وجه عائله منا ولا طارزن جبو يكي لازم ام سياسه ما يصير ابا ذات بجامع بردنه بجامع سياسات كاسي دنيجي بردنه فقط ام نظام وي كينغا بردنه تمو دايم بجي فلان روجي واخرين يعني سوزي خا بيكناين اما دايت ما بكن يعني اما فرد بكن كو بي بردان يعني ابي يصير قال بي بردان بوكو اب انتجراسيون بمشي انتجراسيون وصا نامشي بباوري شي دبي يعني تنفيد ريد مثلا هيك بيسر معبره بسكر النيب باجره درباز بب عائله يصير هنا فكي شو حساسيه شينا بي شو ثقه شي بي يعني صبي برسغريك يقدر كيف كاس نكر حسابي بدايه جبوي كي لازم داس بي كيف يصير ببرداج بوكو عندك رسول راس بمشاندن باوري شي بي باوري بحكومه الشامي شي بي بكو ام بقرب برسغريك شارع سر بكن يعني لازم حكومه الشامي في جدي بيجري يعني لا نوصل جري زي بيجري جبو مسألة شوينا أودنا جهنم قافتين أبيتن جبو شوينا ملات يعفرينه جبو سريكاني جام سر سكرن يعني أبجي جربين شارع سكرن يعني أب هرد ملف أب هرد دوسيا جبو ما مهم جرينجن وأمي خدان عائلة خوي يصير دركبن خدان الهوالي خوي يصير دركبن يعني هوان المنا وجاب هذا شركرنا حتى يصير هات نجرتن الشهيدة مهنا جبوي كي لازم عائلة ماجي قابا دركات المشي قال ملاتي ما حمجي دستك بدن والهمبر حكمتي موقفها بدن ديار كر باش قالك سباس شاور مدي ريفبريا خسر رزدار حسن كوچر لسر داينا درفت و نرخاندني درباري فان مجاران دبراستيجي زيدا جيرينج بونكو تماشاوالين ماجي لفي كي گهدار بكن قالك سباس بوت سپاس بوجه سپاس بله تماشاوالین ما اف ایرو مجارا مجی انتگراسیون دموکراتیکو پیمانا بیستو نهی چلی با کود نافرا فرمانداری گشتی هزین سوریه دموکراتیک قصده فرماندار مسلم عبدی او سروکی حکومت دمکیا سوریه احمد الشرع ده خاطبو امسا کرن ده کو خالین و پیمانی گشت بون کی داره ایرو ما پرستار حسن کوچر را نقاش کر لگوری نرخاندنین و لگوری کو مرا داخویانی کرنشی کو سیستم انتگراسیون و خالین جیبجی کرنا انتگراسیون حال حاضر دنوا سیستم لشکری اولهی و اداری ده بیگته کو ادی جنهاوشون و ده تایبەتمەندیە ئەنجە خصوصیەتە هەرێمێن کوردی لە ڕۆژ ئاوای کوردستانێکی وەکی خۆ ببینە کۆ کوردی ئێدی دێ سازیەن خۆ برێڤە ببن هەروەها دملێ ئەولەهی دەوت ملێ لەشکری دەژیم دێ کورد بکاربن لە ڕۆژ ئاوای کوردستانی خۆ برێڤە ببن هەروەها لەسەر دۆسیایە دیلگرتیانژی داخویاکردن کۆ حکوومەتە دەمکیە سووریایە دگاف ئاوێتنا ئەنجی جوجیکردنا vê dosyayê de gavên dereng davêje û duwarê anjî wekî kaxezek siyasî bi kar dîne her wiha bankir ku di demeke nêz de tevahî koçber vegerin ser cih û warên xwe temaşevanên li vê derêje em giştin dawiya xeleka xwe ya rave ya vê heftiyê heta xelekekê din bimînin şad û bextewar.